namukela kambe ka Master Xitsonga analyst channel. Yeah, of course, I'm today. Mr. Post Loko did nozola Limpopo Poison. Of course, it's link one Manyangatsi, man. Yeah, so before you get a by the way, guys, Mr. Post say in a backup account. This one here. Then we get a link on top comment. For my follower on top comment, me I click either me saka Facebook. For my like a page Mr. Post or me search Mr. Post official. Rata home as you can see here. No miss scroll me answer kuna this video. I'm not sure Mr. Post na posting account here originally. So you can as you can see here. Kuna this video. Le answer as me check am tafika mkoma this video. La ngana this lady. Na to irsumre me. Oh, okay. Marwana mus page la kurutsa menja kuna video li. Dance li. Li ashbelan li ase hansi li. Yona page ra Mr. Post. Fama ma like. Mtle follower, of course. Yeah, so kunla kai. Manyangatsi kunga manyangatsi andle drama la. So on lava post li fast. Let's search. Fast. Ili post yako. So after this post hit 19 September if katsala this post. So after ko December leyi yi ta va the biggest December ka vunanga bya Xitsonga for the last 5 years, as you can see there. Our competition yi tight swinene. Aku Mr. Post i ta va a ta na vutumbuluxi bya yena na vana lava ntsanana or na production ya vanhu lava ntsanana. Even Limpopo Poison va ta hini hi experience ntokoto wa vona wa khale kahle va ri na wona, of course. Na good track record, of course, together no mashuko ava ndetela ti hit and stuff like that. Emdela faka ku xana wena u veka ntshembo la wena ehenhla ka mani aku Mr. Post or Limpopo Poison. Aku vote on the link below. Results will be out tomorrow at 5 o'clock. A hi voneni ku mi tshembe mani, as you can see. A the result ti ta huma hi ti 20 ta September. Mani n'wi fake tihlo mina ma yi kuma yana mhaka leyi. However a nga ha ti humesangi, so hi ti release ka Master T. Ta click this link, of course, as you can see. I will edit one nchumu hi leyi video yo ku click nde ka link. So mina no hlava loko why Manyangatsi a nga ha posta the results ma vona yana hikuva hina timenemene hi kona a mani kota ku twisisa ku what was the reason yo yena a nga ha post. So hi ta hi kha hi vota la. So since we all know ku Mr. Post hi a faka a loser, let's just be honest, ni ta votela yena hi kota ku cheka. So already ku vote 1053 people, as you can see. So hi ta votela Mr. Post just nje hikuva a swi tori hi a fanele a loser vele. So a hi voteni, as you can see here. We are voting the result teto mi swi vona ku ti hume straight a ku editiwanga nchumu leswi na advertisement leyi a yi famba yi wile ku fambeni advertisement le henhla leyi ma yi vona mos hi zooma hi leswi in out in hi mi swi tiva ku leswi swo a ni tshama ni roba na ti-position ma swi tiva ku loko hi ki hi endla swa ti-iTunes a ni tshama ni roba. So as you can see, Mr. Post i votelo hi vanhu va tingani 778. Limpopo Poison yi votele hi vanhu va ngani 676 hi 30% kwalano. Limpopo Poison yi nozoriwini. Swi ni hlamarise ngopfu mina, guys. I was not expecting this. Mina ni expecta ku Limpopo Poison yi ta va na ti-votes to tala. Why? Because yi na too much fan base or too many fan base. Ku endleke yini? Ande na topic ya mina a yi ri ready phela vona. Ma swo hi le ka ti-notes ta mina la. Hi le ka ti-notes ta mina. Ma yi vona hi leyi video a endliwini, like topic a endliwini la. A ni yi tsarini already topic, ma swi vona hi leyi topic. A ni kombiseni ku Mr. Post loko diyisiwa ehansi hi Manyangatsi a yi ri ready ku i diyisa hansi. Wa di compare na Limpopo Poison ku ri ke yikulu, ma swi vona date yi kwini hi leyi la. A ku ri ti 19 ta September la hansi. Topic already a yi vekeliwe khale ku i ya ku blame-iweni Manyangatsi. Mara mi swi hlamariseni ku what happened? Because Mr. Post won against all odds, guys. Mr. Post hardly has any fans, to be honest. Look at you compare na Limpopo Poison, because ka Limpopo Poison hi chela Ben Mahingani ka na huge fan base nghenisa na Dr. Josh Reman. Leyi fan base ya yona yi nga kulukumba na yona mi kuma ku yi tlhe yi connecta na vo Dr. Thomas Chauke at times. Hikuva munhu loko a za yingisela tinghoma ta Dr. Josh Reman ku na hi chance yo ya yingisela Dr. Thomas Chauke and vice versa. Swi ni hlamarisini mina. So I think your reason yo va Manyangatsi a nga ha postanga ti-results la a ni voni yin'wana reason. A nga rivalanga na swi tiva a nga rivalanga hi yo reason ya koho yaleyo. So swi tikomba na ku Manyangatsi na yena perspective yena a ku ri ku Limpopo Poison hi yona yi nga ta wina hi ti-votes. So wa chava because a na ku na ti-benefits leti a va a kha ti kuma hi swi vona a ri kona kwale
the return of Limpopo Poison swi endle na ku o va menemene so i chaswo so sweswi a nga posta a ni se vekeliwe pressure a nga posta mara hina hi swi vonile ku Manyangatsi a hi tiko a wu zama ku ndla yini hikuva swi backfireini mina as Master T sweswi ni swi exposile hikuva yini hi timenemene vhele a xihundla sweswo mina Manyangatsi hi ta famba zondiwa hi 4 and wena sweswi plus tlhela yi kombisa ku na interview na Mr Boss yi ngo huta loko se swilo swi tshame so Limpopo Poison va ta ku languta hi tihlo rin'wana loko ri amukeza subscriber ta kombela mi tlika subscribe Yeah,